Yes, nanone ngo ikaze umukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, reka mbwire ngo uruha agaciro wamaze gukanda subscribe nawe utarabikora kubikora akaganya kugira ngo tujye tubana mu n'ibiganiro byacu bya buri munsi bitambuka ngaha kuri Magic TV. None turebera hamwe izi breaking news n'amakuru adasanzwe, aho leta zunze ubumwe za Amerika zivanze mu kibazo cy'umutekano mukuru hara mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Leta zunze ubumwe za Amerika rero n'Abarusiya baje kuba bivanga muri iki kibazo, ndetse bakubitira agatoki kandi ndetse bamanuye ibitwaro karabutaka baje kurwanya umutwe M23 bivuye inyuma, dore ko bashinjije leta y'igihugu cy'u Rwanda kariyo iri gutera igihugu cya Kongo muri rusange. Ni nyuma ibisasu bibiri byaguye hariya mu nkambi ya Mugunga, abangana na 16 bakaba basiga ubuzima ndetse na 30 bakaba bakomereka. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zamanutse zaje gukemura ikibazo kirara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ndetse ni nako M23 ikomeje kugenda ikubitira agatoki kandi kugira ngo ifate ibindi ibice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe intambara yaje kwerekeza hariya muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi byaje kuba byerekeza hano muri teritwari ya Karehe. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda biba bibi cyane. Turaza kubabwira abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baje kugwa muri iyi ntambara, muri bantu bari hariya muri teritwari ya Karehe. Ibi ngibi rero byaje kuba bituma abangana na 86 bahasiga ubuzima, abana abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, ndetse M23 ifata ibikoresho byabo bigiye bitandukanye. Yose turaza kuyarebera hamwe, tuze kureba hano mu mujyi wa Goma, aho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane nyuma yuko M23 ifashe utundi duce tugiye dutandukanye. Ni nako abaturage bakomeje kugenda bicuza ndetse baninubira impamvu batoye Perezida Felix Antoine Tshisekedi bakanga gutora Perezida Moise Katumbi. Ibi byose tugiye kubigarukaho muri aya makuru. Ndagushimira rero kandi subscribe nawe utarabikora kubikora akakanya kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, dore ko iyo wakanze subscribe n'ubundi uhita ubona inkuru mu bambere, kandi iyi niyo channel yizewe ikugeza amakuru nyayo kandi amakuru aba avuye hara ku kibuga cy'imigwano. Niyo mpamvu dore tugishishikariza rero utarayikanda nawe kuyikanda, kandi ndi nyabuneka niba warakanze subscribe gira gutya utange n'igitekerezo cyawe cyangwa se icyo twita comment, nurangiza utange share ku bantu bawe, ni nabyo tuba tukwifuriza. Niyo mpamvu dora tukubwira ngo tugomba kugushakira amakuru yawe cyangwa se amakuru yizewe. Yes, amakuru yacu rero reka tuyarere hano muri teritwari ya Masisi mu bice bigiye bitandukanye. Abaturage bo muri Mupfunyishanga na Kibabi bari guhunga berekeza Iminova, ni mu gihe imirwano ikomeje cyane mu bice bya Ngunguru Bayakabirekesha ndetse na Bitonga, ni muri groupement ya Mupfunyishanga na Kibabi zerereye muri teritwari ya Masisi. Anga imirwano ikomeje kuba myinshi cyane, ndetse ni nako abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo bahunga imirwano kabisa, birukanka cyane, dore ko bari gufata bari kuzingurwa kwabo ndetse bagahambira ibyangushi, ndetse abapfunyitse amafaranga bakagenda bakirukanga bagahunga. Iyi mirwano nakaze cyane kuko ikomeje guhuza umutwe M23 ndetse n'ingabo za FARDC zifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwara ya Wazalendo, FDLR, Mai Mai ndetse n'igisirikare cya Kongo muri rusange. Abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abasirikare baturutse muri Afurika y'Epfo na SADC, abangaba bose bakomeje kugenda bahangana n'umutwe M23 kandi ni mu gihe mu gace ka Rubaya aho bakomeje kugenda haba ibikorwa sibaniro cyangwa se ibikorwa bidasanzwe nyuma yuko M23 ifashe kano gace. Ubu ngubu rero ikomeje kugenda icukura amabuye y'agaciro ku buryo bukomeye cyane. Byose rero M23 iri kubikorera yuko n'ubundi idashaka gasuzuguro ka leta y'igihugu cya Kongo. Ni nako yatangaje yuko iyi saba leta ya Kongo amasaha 72 kugira ngo ibe yakuye abasirikari ara mu mujyi wa Goma. Byose rero byakomeje kugenda birushaho ndetse bikomeje kugenda bidogorara, ndetse M23 itangaza yuko mu gihe leta ya Kongo cyangwa se igihugu cya Kongo kidakura abasirikari hara mu mujyi wa Goma, M23 yahita ifata uyu mujyi wa Goma. Ibyo byose rero byakomeje kugenda birushaho kuba bibi nyuma yuko leta ya Kongo yo yanze kubyumva, ahubwo igahita yohereza abasirikari batandukanye ndetse n'ibitwaro karabutaka muri uyu mujyi wa Goma, bisa ngaho biteguye intambara, kuko M23 yatangaje yuko mu gihe igihugu cya Kongo cyangwa se leta ya Kongo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi dakumva iby'umutwe witwaje intwaro usaba, nuko M23 igomba guhita ifata umugwi wa Goma gatanu kandi, kuko niba yarangije gufata ibindi bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi, ubu ngubu ikisigaje n'uyu mugwi wa Goma, dore ko yabitangaje ivuga yuko M23 n'ubundi yo ikomeje akazi kayo ko kurwana ndetse ikanafata n'utundi duce tugiye dutandukanye. Gusa M23 yo ikomeza kugenda nyine ivuga yuko mu gihe leta ya Kongo itarashyira mu bikorwa ibyo M23 isaba, ntago M23 ishobora kurangiza intambara. Ni nako ivuga yuko nyine iyi minsi igera kuri cyangwa se amasaha agera kuri 72 nibiba bitarakunda cyangwa se ibyo M23 yafashe yasabye leta ya Kongo, nta kindi rero nuko leta ya Kongo yavana abasirikare bose bari mu mujyi wa Goma ndetse n'izingabo za FDLR ikabakurayo ndetse ikavana muri ntwara, ahubwo M23 igafata uyu mujyi wa Goma. Mu gihe leta ya Kongo rero itabikora, M23 igomba kwinjira muri uyu mujyi
ku buryo bukomeye cyane ndetse winjiramo mu buryo bw'intambara ndetse ikanahita gufata gatanu ku kandi. Gusa si ibyo gusa kuko M23 yaje kuba yagura imirwano yaguriye muri ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ahangaha ni muri teritwari ya Karehe, ahangaha ni mu duce twa Nyabimbwe, ni muri teritwari ya Karehe nk'uko narabikubwiye, na Shanga ndetse na Rubumbashi. Ahangaha hose hakomeje kugenda noneho habera imirwano idasanzwe nyuma y'uko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda baba isibaniro ndetse bakomeza kugenda birukanka cyane, dore ko abaturutse mu gihugu cy'u Burundi bari kurira yo kwarika nyuma y'uko bafashe kari agace ka Rubayani. Nako M23 yahise yagura uduce cyangwa se yahise yagura imirwaniro ihita ijya muri teritwari ya Karehe, aho bagera kuri 86 baje kuba basiga ubuzima, bafashe ibitwaro by'igihugu cy'u Burundi by'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC muri rusange bingana n'ibifaro bigiye bitandukanye bigera kuri 6 ndetse n'imbunda n'amasasu. Bagera kuri 86 rero abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baje kuba bitaba Imana ndetse basiga ubuzima. Ni mu gihe M23 yo ikomeje kugenda hangana n'indi mitwe itwaje intwaro. Ntago twari tumenyereye yuko ara muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi haza kuba imirwano igiye itandukanye, ariko byaje kuba bigaragara dore ko hara muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi hakambitse imitwe itwaje intwaro igiye itandukanye ndetse n'imitwe igwanira nyine ku bwabo, ariko nagwanya leta y'igihugu cya Kongo, ahubwo ni ya mitwe itero ushuma dutandukanye ndetse udutero twa hato na hato. Rero M23 yaje kuba yagura imirwano ndetse bigaragara yuko nk'uko babivuze yuko bagomba kwifashisha Goma nk'inzira cyangwa se inzira yo kubageza ari Kinshasa. Nibyo batangiye gukora, nuko bakomeze kugenda baguraho kugwanira ku buryo bukomeye cyane. Leta y'igihugu cya Kongo rero ikomeje kugenda ijya mu kaga, nako Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abarusiya nabo baje kuba bavuga yuko bagiye guhangana n'uyu mutwe wa M23 ndetse bagakomeza kugenda bamaganira kure Leta y'igihugu cy'u Rwanda yuko ari gukomeza kugenda itera igihugu cya Kongo muri rusanga. Abarusiya bahagurutse rero, igihugu cya Kongo kirahaguruka ndetse n'igihugu cya Amerika kirahaguruka. Ubu ngubu ngo bagiye kohereza intambara cyangwa se bagiye kohereza abasirikare bo kurwana urugamba, babandi basohoye, babandi bita ba special force. Ubu ngubu nibyo Leta ya Kongo iri gusaba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabemereye umusada udasanzwe, n'umusada w'indege karabutakazi zizi kugwanira mu kirere. Ubu ngubu bavuze yuko zigomba guhita zoherezwa gatanu ku kandi kugira ngo bahite batangira kugwanya umutwe wa M23 buvuye inyuma, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko bagomba kuwurandira burundu ndetse bakawurandura nta n'undi muntu usigaye n'umwe. Abarusiya bo batangaje yuko bagiye kohereza abasirikare bakomeye cyane baje gufasha igihugu cya Kongo guhangana n'uyu mutwe wa M23, kandi batangaje yuko nyuma y'iminsi mike M23 baraba bayihagaritse ngo n'urwitambikamo wese barahita bamuturitsa gatanu ku kandi. Byose rero byagiye bitangazwa n'amahanga ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye birenze cyane mu bijyanye n'indambara, ndetse ibihugu bigiye bitandukanye rero bikomeje kugenda bibona ko Leta ya Kongo ifite inyungu nyinshi, kandi babibona yuko M23 atari umutwe uri kurengana, ahubwo ngo ari igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gitera ikira igihugu cya Kongo, dore ko n'ibitero byabaye hara mu Mugunga nk'uko nari mbikarutse hano ni mu nkambi ya Mugunga. Byase bishinzwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ubwayo yisohora itangazo yamagana igihugu cy'u Rwanda, ivuga yuko igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gitera udutero shuma ku gihugu cya Kongo, ndetse abangana na 16 baje kuba basiga ubuzima. Ni nako Leta ya Kongo yahise ivuga yuko n'ubundi iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se RDF ariyo iteye igihugu cya Kongo. Ibi byose rero byakomeje kugenda bikurura uruntu hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo, bituma igihugu cya Kongo gihita kimanura intwaro karabutakazi bishyira kuri uyu mupaka wa Petite Barriere, ndetse igihugu cy'u Rwanda nacyo gihita kimanura abasirikare bagiye batandukanye, dore ko Leta ya Kongo yari yatangaje ko igihugu itangiza intambara mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nayo mpamvu na nisa ibikoresho karabutaka bishyigikiye bira mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko imbunda zirasakura ubu ngubu zishyigikiye zireba mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange, nk'uko bitegura urugamba, nk'uko n'ubundi bakomeje kugenda babitangaza gatanu ku kandi. Byose rero byakomeje kugenda bigorana ndetse binaba bibi cyane. Abaturage bo mu mujyi bagomba bakomeza kugenda bamaganira kuri Felix Antoine Tshisekedi ndetse bicuza impamvu atatoye Moise Katumbi, dore ko ari we ngo ari kubakorera ibyo bashaka cyangwa se kubakorera n'ubundi byo bari biyemeje barimo kwiyamamaza, dore ko Felix Antoine Tshisekedi byo yiyemeje ngo nta na kimwe yashyize mu bikorwa, ahubwo akomeje kugenda abongamira abaturage ndetse bamwe bakabasiga ubuzima. Ni nacyo kiri gutera abaturage b'umujyi wa Goma kugira umujinya cyane, ndetse banafanira umutwe wa M23 bakomeza kugenda basenga kugira ngo uyu mutwe wa M23 ufate uyu mujyi wa Goma, ngo nabwo bagomba kugira amahoro. Nabyo rero bakomeje kugenda bashingira basaba yuko Leta ya Kongo cyangwa se igihugu cya Kongo muri rusange batagishaka ngo bishakira uyu mutwe wa M23 yuko wafata kara gace kagiye gatandukanye n'aka gace nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ari umujyi wa Goma muri rusange. Abaturage rero bakomeje kugenda barira banatakamba cyane banasenga Imana bashaka yuko M23 yafata uyu mujyi. Reka dusubikira ahangaha, ntabwo dusubitse ahubwo
ahubwo turacumbitse. Andi makuru ni mu kanya gato, dore ko tugiye kujya tugeza amakuru buri masaha abiri, ndetse n'amakuru abagezweho, n'amakuru adasanzwe, amakuru abatarandikwa n'ibindi bitangazamakuru, ubwo ari amakuru tuba twavanye kuri tele. Ni ibintu bigiye bitandukanye rero bikomeje kugenda bigorana, ni nako tugiye kujya tubana gatanu ku kandi. Ndabashimiye.